Krstnim znakom su i velike vojskovođe pobeđivale mnogo najmoćnijih neprijatelja, kao što su sveti car Konstantin, kada je u snu usnio da treba da svi vojnici nose znak krsta na kome je pisalo ovim pobeđuju. Također i car Lazar, njegova vojska je nosila časni krst i časni krst je nešto što uvek pobeđuje. Zato, draga braći i sestre, svako treba da nosi krst oko vrata, jer je to najveća zaštita čovekova od đavola i od svega što je zlo.